ikaze nanone kuri no sasta yo kuri uyu wa gatanu ni impera z'icyumweru ndetse akaba ari n'impera z'ukwezi, aho ibintu bikomeje gukara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ni update zituzanye kugira ngo umenye uko byifashe. Turakira umuroko Informa uherereye aho imirwano iri, atubwira uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje kurya karungu mu kugenda yisubiza ibice byose bigiye bitandukanye. Byifashe bite muri Masisi, byifashe bite mu Minembwe, urabimenya sa yuko situation ihagaze. Ni urupapuro rw'amakuru rero ndetse n'ubucukumbuzi ndetse n'ibiri kubera kuri tere ku mirongo y'imbere y'urugamba ugiye kumenya saha iyi. Nkundira rero tuze duhamagare umuroko Informa atubwire uko situation ihagaze. Mbere na mbere ko reka mushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe kitwumva bwa mbere nta kindi usabwa ni ukureba munsi ya video ugakanda kuri subscribe ukareba kunzogera, bityo ikiganiro kizongere kugucika na rimwe. Ni mu gihe kandi nyamuna tubisabira like ni ibintu biba byoroshye, uduhaye like nta kintu byagutwara, bityo natwe tukabona recommendation kuri Google, natwe tukagira uko tuzamukamo kugira ngo tujye dutanga ibintu binoze kandi bifite imvo n'imvano. Ni mu nkunde rero turebe ku murongo wa telefone ko tubona Bizima mukanyanyoreje ka message ambwira ko imirwano ikomeje, atubwira uko situation ihagaze ndetse aduhe idonido y'ibikomeje kugenda. Ku murongo wa telefone twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Umeze ute kuri iki gicamunsi? Na uko twavuga ko igicamunsi twagitangiye isaa 7 zageze, igicamunsi twagitangiye. Yego meze neza nta kibazo rwose. Reka rero wifurize kugubwa neza, ariko n'ubundi ikiba kituzanye urakizi, ni update ziba biri kuba cyane cyane kuri ubwo butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice byose biherereye aho ngo birimo imirwano. Duhido nido Bwana Bizima. Yego uko bimeze ni imirwano ihari kuva iminsi itandukanye, ndetse so kuvuga ko ari umunsi gusa, uretse ko ibintu byakomeje gukara cyane bigahinduka muri ibi bice bitandukanye bya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Ahantu hose hari hasanzwe hari imirwano, n'ubundi n'ubu hose irahari. Muri aka gace ka Masisi bivuga ko M23 isa naho iri kwandikayo amateka bitewe n'uburyo iri kwitwara muri operasiyo nyinshi ifite kandi zifite imbaraga zidasanzwe nk'uko twari tubimenyereye, kuko urabizi neza ko yagiye itanga umwitangirizo inshuro nyinshi mu bihe byatambutse, ivuga iti murabizi twe tumenyereye ijambo rivuga ngo bagabyeho ibitero, M23 bayigabyeho ibitero mu gace kanaka, ariko ubu muri Masisi ubu ijambo rihari nuko ahubwo yo bivuga ngo yagabye ibiterana. Rero isa naho yibasiye ingabo za FARDC ndetse FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro batangiye kugaragarayo muri ibi bice cyane, ndetse ariko ukaba ubona ko bamereye nabi mu buryo bwumvikana bitewe n'uduce twinshi igenda yigarurira ndetse n'imirwano imeze nabi mu buryo butandukanye. Rero urabona ko mu gihe cy'igicamunsi cy'ejo havugwaga uduce tugera muri 12 twari twigaruriwe nayo, ariko ubu tukaba dutekanye neza cyane ku buryo buhambaye. Ubona ko ubu imirwano aho iranzikiye ari mu gace ka Kazinga ndetse n'amahanga, ubona ko utu duce twombi ari imirwano isa naho yerekeje kandi bivuga ko imeze nabi cyane. Rero biranavugwa ko muri utu duce hariho imirwano ishobora kuba yafatiwemo General Theo, uyu akaba ari wari wingirije uriya mugabo Mutayomba muri kariya gace, ariko ntabwo ari we wenyine, biravuga ko yafatanywe ndetse na FDL na Wazalendo zigera muri za 80. Urumva ni intambara ari ikomeye cyane, kuko M23 ni operasiyo yakoze mu masaha y'ijoro mu gicuku cyane, ubwo bumvaga ko yenda ayo masaha itayifashisha bitewe n'ikirere cyaho kiba kitameze neza cyane, ariko babashije kubikora kandi babigeraho mu buryo buhambaye cyane, ku buryo
ubona ko cyabaye nk'ikibazo cyane gikomeye kuri bo. Bivugwa ko hari umusozi bita Karuvariyo, uyu wari umusozi operasiyo zose za FRDC ndetse na FDLR zajyaga zigaba ibitero mu buryo butandukanye, ariho wizidoro nkuru iri kandi ariho ibirindiro bikuru byari biri, bitewe n'uko aka gasozi ari agasozi keza cyane kagenzura uduce twinshi yuko ariho turi muri za Gatoyi, Cyugi, Kinigi ndetse n'utundi duce tugera muri tune twose uba witegeye iyo uri kuri uyu musozi. Uyu musozi bivuga ko wabagaho abacanshuro babashaga kuyobora drone mu duce dutandukanye muri ibi bice. Rero batunguwe cyane na operasiyo yabaguye hejuru ku buryo binjiriwe bakageza ubwo bagabwaho igitero gikomeye batabasha kwihanganira. Bivuga ko abacanshuro bo bahambira utwangushye kare, kuko urabizi neza ko intambara zo ku butaka bitewe n'imirimo baba bafite n'inshingano zabo ntago babyiyumvamo cyane. Rero aha hasigaye FDLR na Wazalendo, ariho bivuga ko aka gace ariko kafatiwemo ingabo nyinshi ndetse nyinshi zikahagwa, ariko aba bacanshuro bo bahambiye utworoshye, bihuta vuba muri style yabo iteka bakoresha ku ntambara nk'izi, yuko babwira abari kuri front ati mufatireho mukomeze muhangane, twebwe dushakisha ahandi hari agace k'umutekano tubasha gukoresha ibikoresho byacu by'ikoranabuhanga, bo bakaba bariyaruye. Rero bivuga ko abahasigaye bo byababanye ibintu bikomeye cyane, ku buryo na n'ubu ngubu rwose hari abakiruka ahereye mu gitondo cy'uyu munsi, bitewe n'imirwano imbaraga yari ifite ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa M23. Yes, bwana Bizima, ndagira ngo wenda mbere y'uko ukomeza ku yandi matse ndetse no kugira icyo utubwira, nagira ngo wenda ntangarize abakunzi bacu ko n'ubundi ibi byose imirwano ikomeye yatumye uduce twigarurirwa igihe yatangiriye, n'ubundi mu ruce rwo ku wa kane ni ku munsi w'ejo hashize, niyo yatumye higarurirwa uduce tugiye dutandukanye, ndetse imirwano n'ubundi kugeza ubu iri kuri uno musozi wa Kazinga. Wenda mbere y'uko nkomeza, uno musozi wa Kazinga uvuze iki mu rwego rwa gisirikare? Yego, urabona iki gice ni ibice birimo ahantu henshi h'ingenzi, ubona ko haba hakenewe na buri ruhande urwo ari rwo rwose, kandi buriya nta agasozi katafite umumaro muri turiya duce duhari, ndetse hari na santere ziri hariya zisa naho ziba zikomeye nziza, zifashishwa bitewe n'imihanda imeze y'amahuriro abageramo, ku buryo kugera muri buri gice bikorohera. Rero ariko ikigaragara, yenda ntabaye nk'uvuga ireme ry'ako gasozi umbajije mu buryo buhambaye, uri kubona ko aka gace ahantu hose h'ingenzi hakenewe mu buryo bushoboka, ndetse mu birindiro FDLR rimaranye igihe kinini muri aka gace. Intego ihari kuri M23 ni uko itari bumare iminsi 3 idafite utu duce tw'ingenzi twose turi kugenzurwa na FDLR muri utu duce basigaranye, kuko ubona ko intambara yabo n'icyerekezo bafite ntago ari icyoroshye, kuko wagiye wumva nawe uburyo FRDC yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ihagwize ingabo zimwe twari tumenyereye muri Sud Kivu ko zose zahageze, ariko ubona ko byababanye yanga bitewe n'umuvuduko M23 iri gukoresha, kandi ubona ko byatangiye gusa naho bitungura kwasyo uburyo bw'iyi mirwanire idasanzwe ifite ubu ngubu. Yes, biravugwa ko drone zitagira abapilote zoherezwa n'abacanshuro bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ba basirikare baherutse kuza Kisangani b'Abafaransa nibo bakomeje kuyobora izo drone. Yego, niko bimeze, gusa si wo bonyine, kuko uri kubona ko hari ikintu kigenda gitahurwa kuri uru ruhande rwa Angola iri muri iyi mirwano, ivuga ko ubona ko yazanyemo amadrone ndetse n'indege z'intambara. Iyi rero biravuga ko gishobora kuba ari Angola ari nk'intumwa ya Amerika muri iyi mirwano, bijyanye n'uko wibuka ko Perezida Joe Biden atarava ku buyobozi, uribuka ko yigeze agira urugendo rwaje muri Angola mu buryo bw'ubuhahirane ku muhora wa ruguru, bashakaga ko hazaba nk'icyambu gisa naho gicamo amabuye y'agaciro aturuka muri Angola ndetse na Congo. Rero urumva ko ayo ni amasezerano yabayeho mu myaka ishize, ariko bisa naho hariho umumaro cyane kuri Angola
yaba isa n'ihombye kuri kiriya gice cy'umuhora wa ruguru, ibaye itari guhuza n'umuntu waba ayobora kiriya gihugu cyangwa afite ari amabuye y'agaciro. Rero urumva ko Angola yabijemo mu nyungu zayo, ariko cyane cyane iza nk'intumwa ya Amerika. Ariyo mpamvu ubona ko ibi bitero bya drone Abafaransa mu kubibamo hariya ntabwo baba barimo bonyine, na Amerika yabirimo ariko mu buryo busa naho buteruye, bitewe n'uko uzi ko ibyayo akenshi itagikunda kubishyira ahagaragara. yes nibyo, ahubwo Abafaransa bari kumwe n'Ababiligi. aba bacanshuro rero bari muri 200. ibi nibyo mba nahawe n'aba undercover banjye ku mpande zose, baba bagendana bya hafi, aho ubu tuvugana ari Abafaransa n'ubundi bari kumwe n'Ababiligi, aho bashinze icyo bita bassin militaire. ni mu gace ka Walikale, niho ino bassin militaire iri, mu gace ka Walikale. urabona ari iki kiri bukurikireho? M23 ifite gahunda yo gusatira Walikale. Ntabwo byabura kubikora, kuko nayo ubu ikintu ubona niyubakaho gikomeye cyane ishaka ni uburyo bw'ubwirinzi ndetse no gukoresha ikirere mu buryo buhambaye bwo kwibasira aho ibyo bikorwa byiza by'abo bacanshuro bigiye biba. urabona ko ni ibintu biri bisaba umwanya n'imbaraga, ariko ni intego bafite mu buryo babasha guhangana bari. ariko indi nkuru nziza ihari ni uko uku guhurirana kw'ibihugu byinshi n'abacanshuro muri kiriya gihugu hashobora kuzavamo ikintu kimeze nka siriko kuri koalisiyo, ku buryo hazabamo guhangana ku bihugu bitandukanye bitewe na karagiteri zabo n'inyungu zabo bashaka. kuko nk'ubu biri kuvuga ko muri icyo gice umvuga cya Walikale, aho hantu bategurira drone zijya kurasa hirya no hino, bivuga ko sisitemu zakoreshwaga zari iz'Ababiligi mu gihe cyose gitambutse, ariko ubu Abafaransa akaba aribo bari gukoresha sisitemu yitwa kari nshya bazanye, kandi habayeho kutumvikana neza ku buryo bananiwe kuba babihuza. bivuga ko ngo Ababiligi bashobora kuba bafashe umwanzuro w'uko bashobora kurira rutemikirere bakabivamo. rero ubwo urumva ku ruhande rwa M23 icyo kintu kizajya kibaho mu buryo bwo guhindura sisiteme. niba baba bafite ubwirinzi bw'ikirere ndetse barabikurikiye bihambaye, hari ikintu gishobora kuzabaho cyane kuri koalisiyo cyababera nk'ingorane, kandi muri ubwo buryo bwo guhindagura sisitemu bakoresha. yes ni mu nyemerera rero mbwire abakunzi bacu ibihugu biri guhangana n'ihuriro rya AFC. harimo igihugu cya Angola, harimo n'igihugu cya Malawi, Tanzania, Uburundi, Afurika y'Epfo, ndetse n'abacanshuro bakomoka mu Bufaransa, Ububiligi, Amerika. bivugwa ko n'abo muri Romania bagarutse guhangana n'ihuriro rya AFC. ese uru ruhurirane rw'ingabo zingana gutya, Bwana Bizima, urabona ihuriro rya AFC hari icyo bari bubashe kugeraho? oya, ibikorwa birivugira, kuko urabona ko ntabwo aba bagabo kuva aho bazi ibyo bihugu byose uvuze, ntabwo bari mu mashuka, ntibaryamye, barara hanze ndetse bari ku rugamba. urumva ko izi ntsinzi zigenda ziboneka z'utu duce dutandukanye, ndetse n'iyi mirwano yahinduye isura, ubona ko M23 ihagaze neza, abo bose nibo bahura. rero intsinzi ntabwo nayishakira ku bihugu byinshi cyangwa ibikoresho byinshi bafite, ahubwo uhorana intsinzi aba ahari. gusa ntabwo bizasaba imbaraga nkeya kuri M23, ku buryo ubona ko byanze bikunze harimo imbaraga nyinshi zikomeye kugira ngo babashe guhangana n'ikoalisiyo nini kandi ifite ibikoresho bihambaye. nabo bibasaba umwanya, bikabasaba n'ubwitange ndetse n'agaciro k'ibyo bakora. mu munota umwe twapudetinge muri Sud Kivu, ubundi Bwana Bizima mukomeze udushakire amakuru yimbitse kandi acukumbuye. Yego, Sud Kivu ikivugayo cyane ni uburyo ubona ko intambara isa naho yahinduye isura muri ako gace, ubona ko M23 nayo iri kwadivasinga nk'abari muri Nord Kivu, yavanyeho bya bindi byo gutegereza ngo baraza ryari. oya, ibyo yabisibye rwose. ubukiriho muri izi nce za Rugezi rwose biravugwa ko hari agashya cyane gahari, uhereye ku gicamunsi cy'ejo n'iki gitondo cy'uyu munsi. imirambo ahazaba icumbi ari ibicika rwose ku badede ndetse n'abatizedi. bivugwa ko habereye isibaniro rikomeye cyane, ku buryo ubona ko hari ikiri buze guhinduka nibafatiraho. urabona ko bari gutanga amakuru afatika muri aka gace, kandi n'ibintu bishoboka
bijyanye na situasiyo iri kuhagaragara ubu ku ruhande rwa FARDC, ubona ko mu gice cya Uvira harimo ikintu cy'ubwoba cyane cyo gukangarana ndetse na za baraka y'uko M23 hamwe muri aho hombi hashobora kuba hari ikihabaye bijyanye n'imirwano ubu ikaze muri iki gice, kandi ubona ko koalisiyo yose isa naho yacitse intege iri gusubira inyuma bitewe no gutakaza intwaro ziremereye ndetse n'abasirikare benshi ku rugamba. Bikaba binavugwa ko mu Plaine de Rusizi ingabo zihadipolowinze zose za M23 ziri maso nk'izifite gahunda yo kwitegura urugamba, ariyo mpamvu ubona ko bafite ubwoba ko Uvira cyangwa imwe muri yo baraka ishobora gukurwamo ikabatombe. Yes, reka nkundire mushimire nkwifuriza amahoro y'Imana kandi no kuguma kugubwa neza izi saha. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu, ariko mbere ho gatoya nagira ngo wenda mbabwire ko n'ubundi ibintu bikomeje gusa nkaho byatangiye guhindura isura, kuko bivugwa ko mu bice n'ubundi bya zone ya Rucuro naho imirwano ishaka kuburwamo. Ubona yuko amaoperasiyo agiye atandukanye. Biravuga ko General Dunia Kashindi Fabien nawe yageze muri biriya bice byo muri Nord Kivu, aho aje muri operasiyo yo guhangana na AFC. Uyu mujenerali nawe akaba yaraje ku itariki 24. Urumva ko n'ubundi imirwano ikomeye kandi ikomeje, ariko hari amakuru nari nasesengura neza andi buze kubabwiraho y'udusozi tw'ingenzi iri huriro rya AFC rimaze gufata. Tugenzura gato bibona yuko isaha ku isaha twashiduka Gatoyi yamaze kujya mu biganza bya AFC. Ni mu nkunde rero ncukiriza aha ngaha, twongere tubane muri update nshya mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.